akariba gakauni kuma wodine ya Gatunga ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kurikireria waki bwa cibitari ria yambiririwe gwakwa kuma mwaka jo 2015 na mwankira na nditarika karibaba paritaririria betaga ngendo endaja mwanka kathangashini kenda kugwata utungata bwogima bwa mwiri ni bakuromba na ndi thirikari ya gavana Muthomi Njuki kubaririkana na mirandi ya weti na mbere ta wodi ingi cha kaunti Paul Wakabethi ni agutwambiriria cio nakariba kauni wadini ya Gatunga Tharaka Nithi baraba kerio baugite bagwakirwa dispensary mwanka 2015 ithirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bitari no ekithiria mianka ngwata kenda wa bendere nkukaba ngendo inda ya gucwa mautungata nyomba ino ya gatura iri gikurungu gia guciarira ndere na nkou Muthomi Njuki akuthucia tamu yake ni ogo cimitari gake etigere nyamonge Tharaka Nithi county etaruthitwe etarothwo renovation. So ogacheka kanjoro cia brocation ga kauni cia brocation in fact twatero kabisa completely no ntobwa mbere Muthomi Njuki no atongoretie mantu merothi ndeni ya Kenya ari ngavana lakini amwe no guna kuriganirwa kana wananchi bake bongwa ndeni ya Tharaka Nithi county wego nto batakinyeretwe na fiembega ngendaga gwa ntuwe ngakera kwa minda kiwa anginda aruthire gento kia muno Tharaka Nithi county anga ndaktari batigomete kinya korea kugema kwago ibora muntu agokuthuka tikare yo kwatika atigate mushara wake no nto tiegwerera ko barutira okaya kuwa kere na bata na wananchi nero thiagwe karabwega imbegiretie akacimitare na kauni yujura tio gwata gwatia thinaga ana bari ajwa itoko nyamatia akaba korwo tweka matithwa antu batigira guciara akabana bajwa yonka oriano ya to cibitare yake to rigaku imbe konyetero therwa tio to rigaku yo gonde mwana munini mono na inda ingire guciara nonto totiena cibitare nonto matanete okagwa twena cibitare agogwerie no wegwa tukimenyaga muntu akamata ari tokuyaga cibitari aga arende baurite thirikari no kurukira gavana Njuki gutigiri bakurithire cibitari ino ni kingo bomba kurekana na kuthuguraga mirigito gwa nkuthe na kamuthanga na nkuruki kurithiria wadi ino ya Gatunga kimaendeleo agwore otongorera te cabinet ya kwenu gwenio yonthe tigo acirika baga kauni cia brocation itokoromba na njira geteyo para nyamonge cibitari yetu ne yathirikerwe na ari abwega muno akamatete nkari cia county cionthe ayete kuraithona na ta cimitari ni kari athirikiria no kaya kwigwa ICC yomba na murie mbecinu na baurie mbecinu atumire cionthe cia atumiri kiruthata no ntu ataojuria bura ayete kuraithona thaino imbeca cia thirikari rungamia itiena gwira no ntu itiena gwira cigacokerako Muthomi Njuki na torothia cibitari kana kanyo tokongerwa tokareta ko abutu tokamuringagira kura gwatetheke tio ture nana bao tonyamaria bajwa totie cibitari akube ganka mateiga kaka no tugo ngadigo tiramera barimanti gero koroka kanda mwaka ikanda mwakie Muthomi Njuki na tuoye atotethia wena totethia ara totethia murungu ari gorona ko kumaga kauni wadini ya Gatunga nkiripotera Uru TV Bitu Paul Wakabethi.